أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كلما ذكره الذاكرون الأبرار، الله أكبر كلما غفل عن ذكره الغافلون، الله أكبر ما تعاقب الليل والنهار، الله أكبر ما دامت السماوات والأرض، الله أكبر، الله أكبر ما وقف الحجاج في منى، الله أكبر ما وقفوا في مزدلفات، الله أكبر كلما وقفوا في وادي العرفات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا عباد الله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى به من نعمة، ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، يقول العلماء: فإن كثرة الذنوب من أعظم أسباب قساوة القلوب، والحذر منها كل الحذر، والابتعاد عنها من أعظم أسباب السلامة في الدنيا والآخرة. يقول مولانا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته: رأيت الذنوب تميت القلوب وتورث الذل وإدمانها، وترك الذنوب حياة للقلوب. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata o wiyeteeɗo allahu subhanahu wa taala neminɗo en e nemaji tawata en wawa andugol ɗi, en wawa limugol ɗi. O neminiri en kadi o nema fottugol hande e nde ñalande iidi ɗo, e nde hitande ɗo, ɓaawo nde nawnare sonjude jama on. ɗen toro allah yo ittan en nde ɗo. musidɓe julɓe tedduɓe, wo haray accugol waɗugol bakkatu no tawa e ko ɓuri e mawnude kon fiyo neɗɗo on hisu aduna ɗo o maloye lakara. duumagol ngol e bakkatu no tawa e ko ɓuri e mawnude ko wawata wonude, sabu ko yornata ɓernde bani adam. ɓernde nden nde yoora ya ha hara hande kadi so wajama o jaɓata, so jaɓi o hurorta, o gollitirta ko wona e wajeede kon. amma noon tertagol jun bakkatu on ko ɗum ɗon hisinta bani adama on ka gurdam makko e ka mayde makko. subhanahu wa ta'ala o inni: wo kalla ko haqiqa bal ko woni rana korni ala qulubihim, e dow ɓerɗe maɓɓe, ma kanu, sabu konko ɓe laati yaksibuna, hiɓe faggito. fa ya ibadallah, yaqulu abdullahi ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala: inna lilhasanati arba'atu khisalin, inna lilhasanati arba'atu khisalin: awalan diya'an fil wajh, wa nuran fil qalbi, wa sa'atan fil rizq, wa quwwatan fil badani, wa mahabbatan fi qulubil khalq. musidɓe julɓe tedduɓe, abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhuma oɗo o wi'i: neɗɗo si o duumike e waɗugol ko moƴƴi kon, moƴƴere nden puusay mo naɓa mo haa okka mo piiji nayi. piihun ara nun kun wo o heɓay jalbendi ka yeeso makko ngon hentoto jalba, sabu ko woni e wadde ko moƴƴi kon, o moƴƴaade e tagu allah ngun, o moƴƴo e hoore makko, o moƴƴo e taguɗomo on. woɗiɗaɓum ɗum wa nurun fil qalb, allah waɗanaymo kadi annoora ka nder ɓernde makko, o hawrindinamo e sawaba kala ko o wowli hara no yaadi e deftere allah
e sunna nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. wo tati on wa sa'atan fi rizq e yanyanede arsike on o yaaja o ɗuuɗa o waɗe barki o nafa mo yeru kala ko heɓi kon fof o waway hara nafitorde. nayi on wa quwwatan fil badan allah okkama kadi doole e cellal ka ɓandu makko hara kala ko immani himo softi, kala ko immani ɓandu makko ndun no selli o renanamo ɓandu makko ndun e cellal makko ngal ha ñande o tawoye joomi makko. jowi on wa mahabbatan fi qulubil khalqi allah waɗanamo kadi giggol ka ɓerɗe jiyaɓe allah ɓen hara kala yiwɗomo hino yiɗimo, hino weltorimo, hino faala yoɓe wondu hara himo faala kadi yoɓe naɓedu. ayuha ahibba amma bil aks wa inna lisayyi'ati arba'atu khisalin aidan kazalik. awalan su'an fil wajh, ثانيا وظلمة في القلب وثالثا ووهنا في البدن ورابعا ونقصا في الرزق وخامسا وبخدا في قلوب الخلق. أما نو وادغول كو بوني دوما غول وادغول بكاتو فوتي كودو كene mako suudagol wodun non ka roninte okka ma piiji jowi ara nundum a heɓay niɓɓitande ka yeeso ma ngo niɓɓitay ngo hentotako. ɗiɗi on heɓa kadi niɓe ka nder ɓernde ma a wawata andude ko honto fokkitirɗa kala ko ƴettuɗa hara hino sattanma, kala ko woluɗa horodirta e sawaba sabu bakkatuji ko wonɗa e faggitade kon ɓay ɓernde nde yehino ha hande iwi ko wonno dane wonti hande kadi ɓale. tati on wa wahanan fil badan e heɓugol kadi loore ka ɓanduma, amugol kala ko wi'a fi allah hara hiɗa ami, kala ko inna fi lakara hiɗa ami, kala ko imma fi adna ko nafatama adna nafoytama jango hara ko ɗum ɗo woni ko softanɗa. wa wahnan fil badan allah okkorama ko wiyete ko nawnaje e ngamelo hara hiɗa ami tun a waɗata ko moƴƴi. nayi on wa naqsan fil rizq e ɗuytanede ka arsike kadi wiyeru wodu kunkun hara ko yonata kunɗon kadi hara wawata yondinorde kun kala ka waɗɗa kun kadi kun wawatama nafude sabu bakkatuji ko wonɗa e faggitade. jowi on wa buhdan fi qulubil khalq haray tagge fongon kadi ɓe añama mo yiwɗa o kaari welatala, mo golliduɗa o mo golliduɗa ko nde wotere, ko etiɗa wo haray jama on goto jokkata iwtirta ɓawma. أيها الأحبة وكذلك أيضا قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن القلب يفسدها أمور، وذكر منا أولا التألق بغير الله، وكثانيا وركوب بحر التمني، وثالثا كثرة النوم، ورابعا وكثرة الطعام. أما إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله oɗo inni kanko ko wawata wonde sabu ha ɓernde nden nde yoora nde bona wo ko piiji nayi wo ara nunnum atta'alluqu bi ghayrillah ko hoolorgol hara hina allah yongitora goɗɗo acca yongitade hoore subhanahu wa taala. wo ɗiɗi on wo ko rukubu bahru tamanni, wo ko waɗɗagol kalana ngomayo yela hara mi heɓino étage, mi heɓino oto, mi heɓino ɗumɗo kun heɓuɗa wo hiɗa yelade fi heɓugol gokkungo wo haray ko wonɗa heɓude kon alama e yonde haysi yonima ala e yondinorde wo ɗum ɗo kan wawi wonde sabu ko yorni ɓernde bani adam fi honɗum a heɓari ko wiyete kon alqana'a in alghina hina nafs o wiyete kon ngalu ko ngalu wonki. wo tati on ko honɗum wo ko kasratu nawm ko ɗuɗɗingol ɗanagol programme on fof ko ɗanagol no tawa e ko yornata ɓernde bani adama bonna programme ji makko lakarayankoji ɗin. wo jowi on wa kasratu ta'am e ɗuɗɗingol ñamete. yaqulu l arab man akala kathir yanamu kathir. wo ɗuɗɗingol ñamete on ɗum ɗo kadi bonnay programme ya ha hara ɓernde nde nde wawata towude, nde wawata jantade inde allah. en toriki allah subhanahu wa ta'ala o yo allah on ittu en ɗum ɗo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما تعاقب الليل والنهار الله أكبر كلما ذكره الذاكرون الأبرار فيا عباد الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله ترك كثرة الدهك والقهوة فإن كثرة ذلك تميت القلب لحديث أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo en yettude allah subahanahu wa taala e nemaji ko nemini en juula e ɓurnaɗo tagi fongo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makiɗo fiika yordata ɓernde sabu bakkatuji ɗin wo hebbingol jalugol kankita jala kankita ko allah inni ka qur'an falyadhaku qalila walyabku kathira yoɓe fanɗin koɓe hani jalugol kon ɓe hebbina hewgol wullugol ngol wo sabuna so tawi hiɗon anduno ko sahaba ɓen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe andi wo on jalayno ko fanɗi wullon ko ɗuuɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñandego ɓe makuno wo ko hombo e moɗon ƴettantalan ɗi konguɗi ɗo nayi ma ɗi konguɗi ɗo jowi o gollitira ɗi fa ya'malu bihinna o gollitira ɗi so gollitirtaɗi yo ƴettananɗi o janno yaɗi gollitirayɗo ɗi aw yuallimuhunna man ya'malu bihinna kono ɗi woni konguɗi ko sahaba ɓellandino fa qala aba hurairata radiyallahu anhu fa qultu ana ya rasulallah sallu ala alhabib sallllahu alayhi wa sallam aba hurayra o wi ɓayne laaɗo landike ɗum ɗo ko hombo ƴettata ɗi konguɗi ɗo o gollitira ɗi ma o jannoya ɗi gollitirayɗo ɗi aba hurayra inni ko min o towni jungo o inni wo kanko ara himo wakkili nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kama yarwihi fa ahaza biyadi fa adda hamsan ɓe liɓi piiji jowi awalan wo ittaqil maharima takun a abadan nas ko ara num kunni wo rento e piiji harmuɗiɗin a wonay ko an ɓuri moƴƴude e jiyaɓɓen fop ko an ɓuri woni rewgol allah thaniyan warda bima qasama allahu lak takun aghna nnas weltor yondinora ko allah subhanahu wa taala jonnuma kon a wonay ɓurɗo e anɗude e yimɓe ɓen fof wa thalisan wa ahsin ila jarika takun mu'mina wo moƴƴo e kawtal magal andu sa moƴƴike e kawtal magal haray a woni neɗɗo gomɗinɗo julɗo haɗɗa wa rabi'an wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima yiɗana julɓe ɓen fof yiɗana yimɓe ɓen fof konko yiɗanɗa hoorema andu haray a woni julɗo wa khamisan wala tukthiru dahik fa inna kathrata dahika tumitu lqalb wo wata ɗuɗɗin jalugol andu hebbingol jalugol ɗum haray hino wara ɓernde ɗi piiji ɗo jowi si a rentikeɗi a gollitiriɗi andu a tawama e julɓe haqqan a wuuray ko a malaɗo maya ko a malaɗo immintino yoɗa yawmal qiyamati hakkunde mala ɓen yo allah waɗu en e maɓɓe faqad rawa aba hurairata radiyallahu anhu anna rajulan shaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaswatan fi qalbihi فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم اسمعوا هذا الحديث هذا الرجل اشتكى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن قلبه قاسية لا يبكي لله فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام وامسح على رأس اليتيم o sahabajo wiyeteɗo aba hurayra wo goto e worɓe ɓen arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wulliti o inni nelaɗo ɓernde ande yoori wajatake ha mi hula mi jangata qur'ana ha mi wulla wowlatake fi lakara ha mi hula mi anditata fi bakkatuji an ha mi hula allah subahana taala mi rutto
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wo waɗu piiji ɗiɗi ɓernde ma nden nde hoyey iway ko nde yoori kon wo atimil miskin ñammil miskin jo tampuɗo weelaɗo holuɗo holtinamo ñamminamo ñawdamo waɗanamo kala tawata himo hato jini ɓernde ma nden hoyey wo ɗiɗi on wamsa ala rasil yatim wo mawlu hoore alyatima allah subahanahu wa taala hoyna e ɓernde ma nden nelaɗo salah ah sallam e maki kala mawluɗo hoore alyatima hara ko mawliri ɗum ko li wajihillah ko fi allah saabu yurmede allah subahanahu wa taala haray harmini jungo makko ngon e natoygol yiite jahannama yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam ana wa kafilu lyatim ka hatayni fi ljanna jama'ani llahu wa iyyakum ma'a khayri lbariyati fi jannatihi wa dari iqamatihi innahu waliyu zalika walqadiru alayh allahumma la tufarrig hadha aljam illa bizambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbali mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan masuma اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة وكل آمن وأنتم بخير.